Tapi ko nga makinauta ko do hoso kapag guho nuhod montok tadaw bay no. Mitin pa nga hoso di Joseph Lodin ioitan do opod Sizam. Dari oiton hoso no po nga sinupo di Joseph Lodin Sandi. Kinangata ko opod Sizam. So oku binaboku isiyaw di tadaw ko niya Agap tong tuminahid opodom si zamno Aku hivan sa babi kandasan tantad guminazoko Do baino nada di kono di do busak di togingo Dia kumanta sabat mo Titak daw no kahobi No'y naman pinagon no toy mo Nung kanusuda Tumukiano Na itino Nahizap Ginabo Uha no dogu mazo Ako no koyo dati oswab sodo tumunga bintong liyaw Om no kiva ko kwangan no om tingaw no di iti tiso oku Susu ho ula pogu no baino Kotika bo kinaboku Ikahan sanang sambayangku Dopoin sunduko Ya komanta sabat mo Itak daw no ko hobi Nganoy naman Pinagod no toy mo Nung kanusura Tomokianu Nga itino hisap kinamo Uhanoro tumaso Iyay Oy kanora Oyo soku Kaya kumanta sabat Itak daw no kohobi Noy kot noy dangan pinagon no toy mo Nung kanusona Romokiandu Na itino hisap ginamo Ano nino gumaso Uhano ido gumaso Kongo ko do iso pabago hoso di Joseph Lodin itan do ita so inamo do iton nagi hosuk ang anuho di Joseph Lodin Sandi.
Tahit timpuh tumuo tinando di kitohun Ula bosong oho noko subay tu noko dahiu Au no di apan tot o pinanau kia tu omungkang Natagak hinik tangku nakan timpu di moki kia zo Nganong onwan so donuhu di takadonku dohu mantoy Togu bangonku ngawi nyampai hisabku doto siyo Dinahasku binakas do umaban Tumimpotoi dampak tazo Kumu kau bang di mama son dogo do tumood Tunok kay kot noh doy gontob guys do panantaban Kununu ngawi i au no bimpo do tongomuho Ay sono di kahasanan o tuhuk do komo hoy nga Onwan so nuhu di takadon kudo humantoy Togu bangon ku ngawi miampai hisap kudo tosio Kinahas ku binakas do umaban Dumimpotoi dampak tazo Nung onwan so do nuhu di takadonku do humantoy Togu bangun ku ngabing nyampai isapku do tosio Inahas ku binakas do umaban Tumimpotoi dampak